sampit kalay sata sing galut ana paypay su nga insagot ti Dios Apo. Ay manong di ta kalaeng ket di natay sagsagiten tati umnuken maiparben jak tuken ka paadipen ubingak api nurus mo datatangkot inarem mo in kasarnak nga agpaisong di mo kukwatoy puso ti estorya tuy ayata nga innas kanay dumduma inuna anak kalaysa aginarem kalpasan na ti pamateg nung napudno itirikat di agmo ko dumteng tut tiyempo ti puso iti ayat ang maisuro. Ay ading siya ti kaasiyam hindi mo iligtat taagdan luktam day ka barukong mo sikalat ni saranay ko day ting karik isupat jem ayat tuwing ganat tanem tisu tina agnanayon umay ken ka paalamon. Manong di nakatgargaryen ang mga nutay to'y nakem tiin ka man mapalukneng ilaw anak day takarin ti agtalek ti kas kari nalap itak kas babae no isugok day to'y puso yaken ka ti banag ko ti estorya ti ayata nasamit kenapnuan seka kasabong iti agsapa linnaaw ti masapul na Sa ngalenta ngad ni ayat aksin naranay tirigat talek di agkupas at Diyos Apo timang basabas ti banagem kanyak ating ayat natalingin-ngin sarming tin kakaspin kaming inak ilalaen panagtalek